First of all, tuewahati kindu kila kila siya maundu maku ne responsibility yaku te privilege. You kindu kila kitu anangite muno na chanangite misito ni kindu kila wa rights. Kila mundu enda right yake. Ni mundu ume enda right yake. Mundu muka enda right yake. Lakini bae mungu kwa siya hii responsibility yako ni chao. No kuona na kila kila siya musi ni kuplay responsibility yaku. Nondo ona wilio subewa ona kubo bandu benyo peno date ni utabize bamasi mundu umyola wisinesa no subya bae muka onengba no nyusa ndola wani ukusubya muka no weta ikindo onengba no nyusa ndola wani ni usubya muka none mutumi ongera inezi wa nyusa lakini aibata muka munu hata ambito nywa ambao tumia muka mpesa akamwya mpesa sio ndeni na utumila ni nasio nati wana manele maunjwa nukete Haikutumia zionze pia. Haikutumia atiya nake mundu mukozi ai mundu mwamosio. Elawa zozia ndaimu accountia. Pesa zia kumpesa ni lakini natume yemu kuwale ube kona na ilani nao ni peta chao. Pena dina. Yeye dia mundu umyozi onoka muyata. Nundu zi mundu nesi personally. Mundu umyozi onoka muyata yolo amuka. Ndakweigwa. Na ebata amuka piu. Ona ambia ona kati na kilabu. Wende soko makilabu. No mbake nukie muka na kanundu ni wezi ona enuka azela wa munu etesa muka nundu ambiye kibeti chakwa ke ikomando kite na kwandu wa undie ndio milioni ambia kibeti chakwa kikomando kite na kwandu wa undi tukiawa na tukiwa musa aina inenuka nikana ndikakikala ndikakikosena ndikakitese ndiye na kibeti chakwa kiiteseka nona nundu ni wezi musinu nenge twandaiya na nuwezi musinu kuwa wanesa mundu ume aenda abalo kuwa wanesa onela wiwa mundu mukobe niwe muume mundu mukobe niwe muume mundu mukongi abene awokwithia kukungeno kukuwanesa akakuonesa maundu mako thikuonza ni maoleka. So communication is key na isuni point iyambe mmedukisia mistake ila ikawako mesini ando kwitha matone na nyondo manana na sia bindani yatene message sia I love you and I miss you kwitha ite kuonekana ko mesini kwitha utone nga mutume wa kunda yao kwitha mwikala niwa uni wa mulekelie made and all that ni wada isio many wa not bando ila sana Paul Kisuki ambide masi wa ilebu ya mwasili winde team made mbia not countdown kabisa Masila NM akasia all that is slavery I can do all that by myself ini mundu me I think manisha mundu asuo ndema kuwa chaono yike ukatia neza masi pe bandu aye mundu me usina twanite ndatwanite kwa uno kibisiki nambo Bonfisi mwenye akasia wano suweone someone ni darling wake na kasia hongera kwake okay Joshua Mulia kasende di babe na dena yine umalamonsi ndidi okay dia nyanya wa madam wako nenda na ngidi ya change modes na ni out ini chat aimbia ngwati umalana na zogede ndida agatibu na koma na munenyo ili ndenda unenya na nena na ebio ndonya ikata haike kona tangodhia kani angene diva please masi ni bwana nokupa satatu anene ya actually masi mindo mwithikisio sikindu chwa weta tikindu unique kwake eweka na umeingi nundu tukalanda na umetukayangewa kila zao maluke wa enda kuwa malo yani mako na umeingi na mundu loko ndo tejwa ba tio mundu umeo ne muka nundu muka ena thina ni wailo manana nienda kila mundu muko mbithikisia maneu wa bingia mundu ume musi weka umwana nusi kila chana weka umesi akili yake kila chana nga muno akai akaingi menda kutreat mundu umeta mundu muka mwenzao kanatakana na baitoneka nundu mundu ume na mundu muka tabia sio mawendimo na iswani sio sikipathokanyo they are wired different nukona na kwa uenda mundu mwe akwende tondo woto na mundu mukonge baitoneka ndubika bingie mwimi umuno mwimi onaka banga kukoma nao na akangi akomona muwe obuna ndumusiea na you mistake is yotu weta akaingi mwambie kwanza kibetikema chasunga wa muno pio ni mume na okay vya mekala yani zazo ndaka tika kwa vielengi amuzia isi obu amuzungito amusunga
na kibetiki ndo tai bata munona miti anzela ite wechana we mume kaza na kunga kuona yini wazo mama indawa mutu obu aguwe chapati na manena kwindo mutu ndo moko yutu na kumaluka wiu kadhambe ati ya mume ika 1 2 3 yuwe ya nuwezondo wa muti andeza kwa mawe angima titi chapati ya ingima yiki wecha angima cha minodhe uka yuwe au malaya kadhambe kasili anza na ati ya yu mume ndena ukoloka ngima no ndeme kia mutu na ndize wandu tatila uta na mboko adaneza na yuki bejilati umali o kibetani baunza unongo chendie cheki woneza na chendie kwa njoki liongo tende na ugambio masilia na chacho kola ko kubitwaza ndutsunga mundu nokenda ndutsunga mundu na you mistake isu ni mwe akangimeka ukakunia mundu umeozukelele ukethia ndena amani mundu umeozu ndo ayumala kanena na umenzao au mala wena no akawina mo you see kendo kukimba akikesio na one of the things I've also noticed akaingiala me insecurity no mewa mateani no na malikwa ni cia mume kana mume ti mayorithi kanimo na no feelings ti ati ni kindu chaguo sangi withi ano nila tutakwa kisungu afilia inadequate ngwendeani mume ndianite na kondwa huyo na mume kote kwa diwa kana sangi withi ande kwa ni cia mume maybe no kumukasi ya kitandani no kumusumbua yuyo na nondo aino mumbata labda kwa neo na nondo mume wakinanza bainyu utithia ona athi kwikata athi utetheke yako Ekai andu alangi au mane maumale manene na umealangi mawepewe na mayupe au umealangi au mene kuigania mayupe we na masama we kaoke we kwa mubingi amuno we musu sia emotions na ukakuna wongoto but umalani na umealangi ni wa release kanu ama na kila kiende na ni moyo bane ama na kula deals utililwa kabia katila na akaete kindu musie no mubingi abu buno yambia kwa sanda provide yae umya provision ba na ndako kumabuwe connection umya ba umealange maya ana mali we mubingie bunomba mayambia kwa sia nganya no wekala mundu umetanganya na akenganya mundu umezuwa tamalala umealange akatila deal na kasioka musi mundu ume aketha nukukoa kwa tapia sio ubingia muhimu uketha matumala mainena wachana nayo na ni kwa tabautu ibamwe na kenwa mbua Maria na waisie deals ya ome makone ya ilabu kwa kamaika maka umalokonza makadima kanena na mabesha na kwa alama motozua au maloko kedyo muatisi ndeto nzuku pe umapasa wambie wani kabai weta wakendo weka kuye weta ni wana kendo teka Duzi yuchini joki kiao mengi ngo wo mwingi. Nundo memo. Na yeza the to an extent ya kweka kiukiloti ndata vitu. The honest truth is this, Masi. Ila uyona mundu me osubita musi wake. Maundu ala ulea kuituka. Ne mainge munu. And especially mundu me wicheni. Mundu me wicheni abia cheni abia akapa bia andwa. Maguza gwadi cheni. Na mundu me wicheni with their eneke na kaingi. Amume kwenda kila wena cho. With their offer being mbinge na especially mundu mwe natoma ngotele twake onatha no tuinitwa boda ando akala tena kindu with their offers ni mbinge na nime umwendeza na ila uona mundu ume ukwetwa musi wake nesa na ukethia nuthu kumita bidii mundu ume uzu one wa kwoko mundu alole ile kuithi utuka ni maingi offer twingi twingi na yuka musi yu ati uliko muuma ni jana zindu ilo tindia ilea with their wa mutulango ndo mgawandu agaza ndo ikile angwetayo ndo nikite with their wa mutulango mununa no thuku na with their no thuku ndo meamwi ona wa mutulango we watuye ngoni nde twika chao nde kuna weosu lakini with their you mwika na ino ndo we muumanisha na sindu wo teka kwa uno sio andu na niyo kila ndo aweta Masi tunza munuka mama tunza munuka mzee dukanene tuzindu ovyo si siende ana kuumisa mundu na baadaye ukasi ya mundu wako mutano wako yo hapo mutano wako ndo spicy lakini wewe wanango ni chao ni munuka kanyo wako Masinya ngwata wanesa ndiye sautata abana bo bedhe wabesa wanundu na bikani bedhe wana ukaribishwa na hugs alafu makiss maingi kedho mwana no komie sawa Joseph Muyambuya kaza kuwa nka City Roses pamoja Faith Mesha kaza tupamoja lagosia Embu Morero Market masiba kwa ndege tu set ita wamangi Titans shabikita wa Nathan Mutuwa kasia hapo sasa masi tumete wa sana ku
Katrina Jonas Zakazati wamwe Athiani Carol mwendekeza sana kasarani eje tuimbini wa mitambo masi uisubia muna ndao kusubia hiyo nayo utafanya nini ni kwa desino wasongea tu pe ngoe kulite kule mdembo shida kumatoka kasaka mwatangite wamwe masi na mwona na lakini mwa misini alikilo ni madhina surely anengwa na namba ya kuno ngwate so ni shabiki waiti no tunene lakini chao pia madina masi akamainda mailoni na nyumba mayange wa ini na mo amemainda ba kona na nisi abo useto wa Christina nilikuwa ati anene tone saku au mane mali tone wo space one akingi ayakaumie akabebe nzebengi onote lazima madi ba no mama ko ya musi na umaluka ko ya kwitu nekibese onane so dikumusi kataoni kala keba uba kupya musi atumia lako pia atumia ingi menda yasio matanyusa mama aluka na atumia ko wemete obumanywa kali na malimbo na masamo ana ata masamo tatatu ana maitha ukakalaka ndoketa draft mayetenge wanongalika na draft ka ando no gona umeazuko me waste time lakini time izume unena maitha ukaka draft ku ni very important ko nundu pe kwake no tuta mental health nikana with the akili syooni sia kwata vina na ni mayange wa ni marilifi kama ndo make musi ndo make uchumi ni mari juvenile kwa andu make ku emphasize ya mayange wambati lazima mba no mayange wanza opuka la draft ko me ndo kamanywa kali obu mtani nona kwa atumia matindane yawe ya tumaluka na iwa mukano ukulalamika kama utume umale avyo masama akele atatu anywa kali asukume draft na umealange atumia na ama nanzebe ili hata na iwo kila kende dile da kuikunduzi na yo low pressure si amesi ni kwa mama ni tu kwa tena badibe ya kama tenda ule cha umemo wewe aendeka le puzazi onze amwene na mevo yiputi mana nga na yukindu kila kingi masi kana ni wendo exercise ndika ayete wendo ne wiyani ne wiyani utebala we na wiyani usitimoseo nondo no wailo nengo mundu longi breathers na we mu trust liboto asia ikia mundu waku o mu trust with you ninazio binangi na nena libundisa kanisani na nanenga no example ningunenga na example no nelabi okisebeni na ndiye kewa na neya nindu nanena na ume first muno mbe ni nambi na ume na me naume ni mwailo release ya mukau tiutinda umubingie numba mu release emba career yake a develop item beza na manenge example na me for example chief justice ulatu inake ti mundu muka usuti mutwai kabisa nde muume na ndumona kila bando inena yo ukwa bingio wa kukethia ona ndaumalai ndafukumani wasomie walimu lakini ndautukumicha nundo na we ona we ko tembea busukulu ngeitino zianu kumala tene ndatukumicha no mupata akokilende you see that kwa ando ni maiki ikia mundu waku empower na we munanga mwanya wewe mena kudimo mbaza maimaka makeke maundu make we ati lazima tinda wati ani nake with the authority ona mwenene cha mwenene nyano ndo akwithia no wendie kana ma video call magila sawe koma na owe na gone video call alango de my wife no travel ya na wenda eloko ka ba mukoli nditi mukone a video calls ndumu manzaye ba koma na tunene asimu to amino nena kila wanda bia ni chuno ndo ni mwingie we lakini kirita kelasa bigia video none we na weba ndoni kone yani na ukone none kitana kiki na ona keva be mundu me aliko ungwa kitanda kolika kanamba umali wa ya kana yuma kana ndikomba kwende na udamba yumba nyana kuyo nyoru wa mina ko mwendi to ndo kwendo embaka choni baga bedroom baga bathroom none kila kintu choni the basic thing is this nenga mundu akunda ya ikiania ya nani sia mapata menu na mundu waku no kwethe sawa no teka ke papa iko keki ngenecho mabina maingi mesi na mutwano you are one is indusia agwo you are one is indusia udhani